Ya elah, mati nih gua. Kagak jelas ini game. Hidupnya lama banget lagi. Papa, lu main apaan sih? Asik banget deh kayaknya. Ikutan dong. Enggak. Ganggu aja lu. Pelit banget lu. Bodo amat. Gue bilangin babe lu. Bilangin sono, ngadu mulu. Babe! Apa sih? Ribut-ribut aja. Ngapa sih lu pagi-pagi udah ngedumel aja? Oh yang ini baba lu, orang habis nonton bola juga, kurang tidur gua. Itu BM Popir dah mau ikutan main game ya, kasih pelit banget dia. Apaan sih lu, orang gua ini udah selesai main. Lagi juga gimana gua mau ngajak lu, orang udah selesai. Gua ajak aja lu main ngapa? Pusing pala babe. Ntar lu kagak ngajak-ngajak si Ita, kagak gua kasih duit jajan lu. Iya be Awas lu ngaduan lagi sama Abel. Enak nih sore-sore. Gue mau ke BKT aja apaan ya? Udah lanjut aja. Mau kemana lu? Ikut ah. Rusuh banget lu, kagak. Lu boleh papaan lu. Babe! Firda, ajak adek lu no. Masih mau jajan kagak lu? Iya be. Lu ngaduan mulu sih lu. Lu Fir. Bang. Jadi nggak mabar? Kagak saya. Ayo dah. Ayo login. Lama nih. Apaan sih nih? Ayolah. Ilah, apaan sih nih? Lu ya bang ya? Apaan sih tangan gue jadi sini, masa gua? Bohong lu. Lah beneran nih tangan gue cuma 2. Lu. Udah bener kan dugaan gue, lu pasti yang iseng. Soalnya lu main sama temen-temen lu. Habisnya kita kesepian. Kesepian apanya, temen lu banyak kan udah disamperin. Udah maunya main sama Firda. Enggak, gue gak mau ngajak main lu. Kalau lu nggak mau ajak main gue bayangin babe lu. Bilangin soalnya gue berani. Jauh babe lu no, di rumah. Babe! Rosita! Gimana ya caranya supaya Rosita kagak ikut-ikut gue main? Padahal temennya banyak, maunya main sama gue mulu. Gue tahu nih harus ngapain nih. Gue iket aja itu bocah ntar. Gue iket lu. Dadah. Po bukain po.